Dobrodošli u svoj nedeljni horoskop za period od 24. februara do 3. marta. Merkur i Saturn se sreću u Ribama 25. februara i donose priliku da se otvorite novim saznanjima i prihvatite nepoznato. Već 28. februara mlad mesec u istom znaku donosi moćan trenutak za postavljanje ciljeva vezanih za isciljenje, kreativnost, saosećanje i oproštaj. Od 2. marta Venera kreće retrogradno u Ovnu, što znači da će to biti vreme za preispitivanje ljubavi, vrednosti i finansija. Ako postoje nerešene situacije iz prošlosti, sada je prilika da ih osvetlite, ali ne izbjegavanjem, već otvorenim razgovorima i hrabrim koracima ka obnavljanju. Ovan, dešavanje na nebu. Konjunkcija Merkur-Saturn 25. februara. Budite i nežni i direktni u svom izražavanju. Mlad mesec u Ribama 28. februara. Napravite ritual za zatvaranje i isciljenje. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta. Vreme je za novu perspektivu u odnosima. Ovnovi vreme je da se oslobodite stare energije. Sezona riba je period prije vašeg rođendana, što znači da vam donosi priliku za odmor i povlačenje. Konjunkcija Merkura i Saturna 25. februara u vašem polju isceljenja poziva vas da prekinete mentalne obrasce koji vas sputavaju. Prve misli ne možemo uvek kontrolisati, ali možemo odabrati kako ćemo na njih odgovoriti. Mlad mesec u Ribama 28. februara donosi priliku da se zatvorite prema prošlosti i oslobodite se tereta. Bilo da je u pitanju situacija ili osoba, ovo je pravo vreme za isciljenje i saosećanje, kako prema sebi, tako i prema drugima. Od 2. marta Venera kreće retrogradno u vašem znaku, prvi put od 2017. godine. Ovaj period donosi priliku da sagledate odnose iz nove perspektive. Ako budete spremni da radite na sebi i sa drugima, vaše veze će na kraju ovog ciklusa izgledati potpuno drugačije i zdravije. Bik, dešavanje na nebu. Konjunkcija Merkur-Saturn 25. februara. Fokusirajte se na ostvarenje svojih snova. Mlad mesec u Ribama 28. februara. Postavite namere za nova prijateljstva i veze u zajednici. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta. Obratite pažnju na ono što vam srce govori u tišini. Bikovi, ovo je period kada vaše društvene mreže i osjećaj pripadnosti dolaze u prvi plan. Sezona riba osvetljava vašu povezanost sa drugima i način na koji ljudi oko vas utiču na vaše ambicije i životne ciljeve. Konjunkcija Merkura i Saturna 25. februara donosi ozbiljne razgovore o budućnosti. Pazite na reči koje birate dok govorite o svojim snovima. Čak i nesvesno možete sklapati dogovore sa sobom i drugima. Pitanje koje treba
da postavite sebi jeste da li ste okruženi ljudima koji vas podržavaju i motivišu ili onima koji vas sputavaju. Mlad mesec u Ribama 28. februara donosi priliku za novi početak u vašim društvenim krugovima. Sada je pravo vreme da razmislite o tome sa kim želite da se povežete i kako da izgradite zajednicu koja vas inspiriše. Možda je trenutak da se priključite nekoj grupi, projektu ili cilju koji vas ispunjava. Od 2. marta Venera kreće retrogradno u Ovnu, uvodeći vas u period introspekcije. Ova energija može vas podstaći da se povučete u sebe i razmislite o svojim emocionalnim potrebama. Vaše srce vam već daje odgovore, samo mu morate dozvoliti da ih izrazi. Usporite, oslušnite i poštujte ono što osjećate. Vaša intuicija vas neće prevariti. Blizanci. Dešavanje na nebu. Konjunkcija Merkur-Saturn 25. februara. Priznajte svoju stručnost i podelite je mudro. Mlad mesec u Ribama 28. februara. Postavite ciljeve u karijeri koji su vođeni svrhom, a ne samo uspehom. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta. Preispitajte šta vam prijateljstvo zaista znači. Blizanci, vaš profesionalni život sada dolazi u prvi plan. Ovo je trenutak kada vas ljudi prepoznaju kao nekoga koji ima znanje i iskustvo. Nemojte bežati od te odgovornosti. Konjunkcija Merkurija i Saturna 25. februara postiče vas da govorite sa sigurnošću i da ne potcenjujete sopstvene sposobnosti. Vaše reči imaju težinu, zato ih koristite mudro i ne umanjujte svoju vrednost. Mlad mesec u Ribama 28. februara donosi priliku da postavite nove ciljeve u karijeri, ali ovog puta iz perspektive smisla i svrhe, a ne samo prestiža i finansijskog uspeha. Razmislite o tome kako vaš rad može doprineti nečemu većem. Da li možete uneti više kreativnosti, isciljenja ili empatije u ono što radite. Od 2. marta Venera kreće retrogradno u Ovnu. Donosi promjene u vašim prijateljstvima i društvenim krugovima. Možda ćete shvatiti da neki odnosi više nisu u skladu sa vašim vrednostima ili da su vam potrebni dublji, autentični kontakti. Iskoristite ovaj period za introspekciju, što vam zaista znači pravo prijateljstvo. Da li su ljudi u vašem životu tu iz navike ili zaista donose podršku i inspiraciju? Rak. Dešavanje na nebu. Konjunkcija Merkur-Saturn 25. februara. Oslonite se na svoju veru, proces je važan. Mlad mesec u Ribama 28. februara. Otvorite novo poglavlje u učenju, putovanjima i duhovnosti. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta. Preispitajte ravnotežu između posla, ambicija i privatnog života.
A rakovi, sada je vreme da verujete životnom toku. Konjunkcija Merkurija i Saturna 25. februara podsjeća vas da ne možete uvek kontrolisati svaki ishod. Neke stvari zahtevaju strpljenje i poverenje. Ako osjećate da se borite protiv nečega što ne možete promeniti, pokušajte da se opustite i oslobodite potrebe da sve bude pod vašom kontrolom. Ponekad se odgovori javljaju tek kad prestanemo da ih forsiramo. Mlad mesec u Ribama 28. februara donosi priliku da proširite svoje vidike, bilo kroz učenje, nove iskustva ili duhovni rast. Možda je vreme da se upustite u novo obrazovanje, putovanje koje će vas obogatiti ili istraživanje dubljih životnih istina. Pitanje je gde ste spremni da rastete i izađete iz zone komfora. Od 2. marta Venera kreće retrogradno u vašem polju karijere i javnog imidža, što vas može navesti na preispitivanje profesionalnih ciljeva. Da li ste na pravom putu? Da li vam posao donosi ispunjenje ili ste samo uhvaćeni u trku za uspehom? Ovo je pravi trenutak da pronađete balans između poslovnih ambicija i privatnog života. Ne zaboravite da i vi zaslužujete vreme za sebe. Lov. Dešavanje na nebu. Konjunkcija Merkur-Saturn 25. februara. Otvorite se emotivnoj dubini i iskrenim razgovorima. Mlad mesec u Ribama 28. februara. Postavite jasne finansijske i energetske granice. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta. Preispitajte šta za vas znači avantura i rizik. Lavovi. Poverenje je uvek rizik, ali bez njega nema ni istinske bliskosti. Konjunkcija Merkura i Saturna 25. februara donosi vam priliku da produbite odnose kroz iskrene razgovore o poverenju, intimi i ranjivosti. Možda se osjećate nesigurno kada treba da pokažete svoju nežniju stranu, ali upravo sada je pravo vreme da se otvorite onima koji su to zaslužili. Mlad mesec u Ribama 28. februara fokusira se na vašu finansijsku i emocionalnu stabilnost. Da li jasno postavljate granice bilo u novcu, bilo u emotivnoj razmeni? Ako se osjećate iscrpljeno ili finansijski nesigurno, sada je trenutak da napravite strategiju koja vam vraća kontrolu. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta postiče vas da preispitate svoje shvatanje avanture, strasti i rizika. Da li vas pokreće istinska želja za rastom ili samo impuls ka nečemu novom? Gde vam je potrebna veća smelost, a gde više mudrosti? Pronađite balans i krenite napred sa jasnijom vizijom onoga što vas zaista ispunjava. Devica. Dešavanje na nebu. Konjunkcija Merkur-Saturn 25. februara. Ojačajte temelje svojih najvažnijih odnosa.
Mlad mesec u ribama 28. februara. Postavite jasne namere u ljubavi i partnerstvu. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta. Iscelite stare rane povezane sa poverenjem i intimnošću. Device, vaši odnosi dolaze u prvi plan ovog meseca. Konjunkcija Merkura i Saturna 25. februara donosi ozbiljne razgovore i potrebu da jasno izrazite svoje granice očekivanja. Ako ne kažete ono što vam je na srcu, možete se suočiti sa osjećanjem ogorčenosti. Umjesto da prećutkujete ono što vas muči, izrazite svoje potrebe direktno i sa poštovanjem. Iskrena komunikacija sada gradi stabilne temelje za budućnost. Mlad mesec u ribama 28. februara je vaš poziv da postavite namere kada su u pitanju ljubav ili partnerstvo. Kako želite da se drugi odnose prema vama. Ovo je savršen trenutak da osvestite svoje želje i otvorite vrata novim, zdravijim vezama. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta vraća stare teme poverenja i intimnosti na površinu. Možda ćete ponovo osjetiti nesigurnosti iz prošlosti, ali sada imate priliku da ih sagledate iz zrelije perspektive. Pristupite im sa nežnošću i razumevanjem prema sebi. Pravo isceljenje dolazi onda kada ste spremni da otpustite teret prošlih iskustava i dozvolite sebi da volite hrabrije i iskrenije. Vaga. Dešavanje na nebu. Konjunkcija Merkur-Saturn 25. februara. Uvedite više discipline u svoje rutine, nege o sebi. Mlad mesec u ribama 28. februara. Postavite namere za ravnotežu u svakodnevnom životu. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta. Iskreno ponovo procenite dinamiku svojih odnosa. Vage. Ovaj mesec je posvećen vašem blagostanju i unutrašnjoj ravnoteži. Konjunkcija Merkura i Saturna 25. februara podstiče vas da u svoj život unesete strukturu, posebno kada je riječ o rutinama, nege o sebi. Pitanje je kako možete unaprediti svoje fizičko i emocionalno zdravlje. Razmislite o usvajanju novih navika koje će vas podržati u postizanju boljeg blagostanja. Mlad mesec u ribama 28. februara je idealna prilika za resetovanje svakodnevnog života, gdje možete uneti više harmonije. Možda je to vreme da preispitate svoj radni raspored, da pronađete trenutke za opuštanje ili da se više posvetite hobijima koji vas ispunjavaju. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta donosi fokus na vaše odnose, posebno na dinamiku davanja i primanja. Da li se osjećate cenjenim u svojim interakcijama? Ovo je poziv da iskreno sagledate svoje odnose i procenite da li oni odgovaraju vašim potrebama i dugoročnoj sreći.
Pitanje koje treba postaviti: da li vaša srca i srca drugih ljudi komuniciraju na istoj dubini? Rad na ovim pitanjima može doneti osveženje i jačanje veza koje su vam važne. Škorpija. Dešavanje na nebu. Konjunkcija Merkur-Saturn 25. februara. Ozbiljno shvatite svoje kreativne talente. Mlad mesec u Ribama 28. februara. Postavite namere za radost i lično izražavanje. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta. Ponovo procenite kako se pojavljujete. Škorpije. Ovaj mesec je vreme za preispitivanje i usmeravanje vaših kreativnih potencijala. Konjunkcija Merkura i Saturna 25. februara vas podstiče da shvatite ozbiljno svoje talente, bilo da je reč o umetnosti, ljubavi ili ličnom izražavanju. Imate sposobnost da izgradite nešto trajno, stoga prihvatite potrebnu disciplinu kako biste ostvarili svoje vizije. Mlad mesec u Ribama 28. februara donosi priliku za postavljanje namera koje se tiču radosti i razigranosti. Razmislite o tome šta vam donosi najviše ispunjenje. Kako možete u svom životu uneti više sreće i kreativnosti. Ovo je trenutak da istražite nove hobije ili aktivnosti koje vas čine srećnim i slobodnim. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta vas poziva da preispitate svoje svakodnevne navike. Kako brinete o svom umu, telu i duši. Ovaj period je idealan za usavršavanje načina na koji se brinete o sebi, tako da vaše blagostanje bude u skladu sa trudom koji ulažete u svoje postignuća. Pitanje je da li ste se dovoljno posvetili sebi kako biste mogli da dosegnete svoje pune potencijale. Strelac. Dešavanje na nebu. Konjunkcija Merkur-Saturn 25. februara. Ojačajte emocionalne temelje i granice. Mlad mesec u Ribama 28. februara. Postavite namere za dom i bezbednost. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta. Razmislite o ljubavi, romantici i prošlim vezama. Strelčevi. Vreme je da se fokusirate na svoje unutrašnje svetove i stabilnost. Konjunkcija Merkura i Saturna 25. februara vas poziva da postavite čvršće emocionalne granice. Ovaj aspekt vam pomaže da obezbedite da se vaš unutrašnji svet osjeća sigurno i strukturirano. Razmislite o tome kako možete ojačati svoje emocionalne temelje i osigurati da se osjećate stabilno. Mlad mesec u Ribama 28. februara donosi priliku za manifestovanje stabilnosti bilo u vašoj životnoj situaciji ili u odnosima sa porodicom. Pitanje je gde vam je potrebna dublja emocionalna sigurnost. Ovaj trenutak je idealan za postavljanje namera koje će vam pomoći da izgradite osjećaj doma i sigurnosti. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta
Izaziva vas da razmislite o prošlim vezama, kako romantičnim, tako i prijateljskim. Da li se ponavljaju obrasci koji vam više ne koriste? Iskoristite ovaj period da definišete ono što tražite u ljubavi i strasti. Vezivanjem za prošlost možete osloboditi prostor za zdravije ispunjenje veze. Verujte da će jasnost doći kada se oslobodite starih obrazaca i otvorite se novim mogućnostima. Jarac, dešavanje na nebu. Konjunkcija Merkur-Saturn 25. februara. Budite namerni sa svojim rečima i obavezama. Mlad mesec u Ribama 28. februara. Postavite ciljeve komunikacije jasno i duboko. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta. Izlečite stare rane u vašoj porodičnoj dinamici. Jarčevi, vaše reči imaju moć. Komunikacija Merkur i Saturn 25. februara pozivaju vas da komunicirate sa svrhom, bilo u ličnim razgovorima, na poslu ili u vezi sa obavezama. Govorite samo ono što zaista mislite, a zatim obratite pažnju na vaše i njihove reči. Ovo je vreme verbalne i neverbalne fluidnosti, gdje je važno da budete jasni i iskreni. Mlad mesec u Ribama 28. februara podstiče vas da postavite nove ciljeve u načinu na koji delite svoje misli, ideje i emotivne istine. Razmislite o razgovorima koji treba da se održe kako biste postigli jasnoću i rast. Koje promjene u komunikaciji će vam pomoći da se bolje povežete sa drugima. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta poziva vas da razmislite o svojoj porodičnoj dinamici i emocionalnoj sigurnosti. Da li su određene rane iz prošlosti oblikovane na način koji pristupate ljubavi i povezivanju sa drugima? Sada je vreme da se pozabavite tim stalnim tenzijama kako biste mogli da idete napred sa više mira i razumevanja. Izlečite te rane da biste oslobodili prostor za zdravije i ispunjenije odnose. Vodolija, dešavanje na nebu. Konjunkcija Merkur-Saturn 25. februara. Ozbiljno se bavite finansijskim planiranjem i samopouzdanjem. Mlad mesec u Ribama 28. februara. Manifestuje sigurnost i obilje. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta. Ponovo procenite kako izražavate ljubav i emocije. Vodolije, vaš odnos sa novcem i samopouzdanjem dolazi u fokus. Konjunkcija Merkura i Saturna 25. februara vas postiče da finansijskim pitanjima pristupite sa disciplinom i dugoročnom perspektivom. Razmislite o tome šta za vas zaista znači sigurnost. Mlad mesec u Ribama 28. februara poziva vas da ispoljite obilje ne samo u materijalnom smislu, već i u poverenju i ličnim vrednostima. Šta vam je potrebno
da biste se osjećali stabilno. Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta skreće vašu pažnju na komunikaciju u ljubavi. Da li su vaše reči i postupci usklađeni sa vašim osjećanjima? Ova retrogradnost predstavlja priliku da ponovo procenite kako delite naklonost i da li vaši odnosi odražavaju vaše prave potrebe i želje. Iskoristite ovaj period za introspekciju i rad na sebi kako biste izgradili zdravije veze. Ribe. Dešavanje na nebu. Konjunkcija Merkur-Saturn 25. februara. Zakoračite u svoju mudrost i autoritet. Mlad mesec u Ribama 28. februara. Osmislite sebe i svoj lični identitet. Redefinišite svoj odnos sa vrednostima i resursima. Konjunkcija Merkur i Saturn 25. februara poziva vas da zakoračite u svoju mudrost. Vaši uvidi su dragoceni, a ljudi vas slušaju. Razmislite o tome kako možete s poverenjem izraziti svoju istinu. Mlad mesec u Ribama 28. februara označava lično resetovanje, pružajući vam priliku da definišete ko ste i šta želite. Postavite sebi pitanja: ko želim da budem? Da li radim ono što želim? Da li imam ono što želim da imam? Retrogradna Venera u Ovnu 2. marta preusmerava vašu pažnju na samopouzdanje i resurse. Da li cenite sebe na način koji zaslužujete? Ovo je vreme za duboko razmišljanje o tome šta vas zaista čini da se osjećate u izobilju, bilo to finansijski, emocionalno ili duhovno. Iskoristite ovu priliku da usmerite svoj fokus ka onome što vas ispunjava i obogaćuje. Srećno, dragi moji!